Arboretum cum Craft Center along Bangfleet nominated MSc Atumapan Semi Kapadeng. Degrung Aroy Men Langket Hidurajo Rat Kisung. Tourism Department World Tourism Day Katalondon. Kardom Pini Prime Time Aberta Kethanabang Nilisami Velin Rong Parpi. Nonarjikta Berta Angton Pen. Pini Dipu Arboretum cum Craft Center Conference Hall along Bangfleet nominated MSc Atumapan Semikore Kedengamai Patupon. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kacharipon Tim Karbi Anglong Arlu along Puthot Akimi Bangfleet nominated MSc Anghoy Pekponsi Bangfleet Phanta Pini Semikore Padengpon. Nominated Bangfleet Ardamamet dan Semi Dengsi ni Intil Pen Bangfleet Kecaklot Nidi Aron Pen Esek dan India Aron Mate Indian Constitution akan ni pakai Al-Quran di Al-Quran dan klaim konflik dikandung. শ্রী কুমারকে কার্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পরিষদের মনোনীত সদস্য হওয়ার জন্য ভগবানকে সাক্ষী রেখে ধর্মত প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে আমি আইনসঙ্গতভাবে স্থাপিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি সত্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করি এবং আমার উপর যে কর্তব্য ন্যস্ত করা হবে তাকে আমি বিশ্বাস এবং আস্থার সঙ্গে পালন করব। নমস্কার। মহর্ষি ভগবান স্কুলে কার্বি আংলং সাহিত্য পরিষদে নির্বাচিত মনোনীত সদস্য বা ভগৱানৰ সাক্ষী ৰাখি ধৰ্মত প্ৰতিজ্ঞা কৰি কওঁ যে মই আইনসন্মতভাৱে স্থাপিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি সত্যতা আৰু আনুগত্য স্বীকাৰ কৰিম আৰু মোৰ ওপৰত যি কৰ্তব্য ন্যস্ত কৰে তাকে মই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ সৈতে ধন্যবাদ জনাম। चंद्रबाबू क्षेत्र कार्बी आंगलंग स्वशासित प्रशासक महीन सदस्य चुनित हुँदा ईश्वरलाई साक्षी मान्दै 37 साल एक पुष्टि गर्दछु भने म विधिद्वारा स्थापित भारतको संविधानप्रति साँचो विश्वास एवं म प्रति अर्पित जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालन गर्नेछु। नमस्कार। Pini Semi Kedengpon nominated MSc Sima Ronghang P Ajit Kumar De Bapuram Kisku Lapen Chandra Bahadur Shetri Atumapan Semikore Kedeng Asai Padupon. Bangso Semikore Kedeng Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kachetong Donalong HAD Minister Sum Ronghang EM Anparta MP Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen MSc Doan Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Deputy Commissioner Dipu Pendanglok BJP Klembang Pubang Pietum Chetong Donalong. Limited itu dia আমার 6 অটোনমাস কাউন্সিলৰ প্ৰভিজন আছে 4 জন এই 4 জনৰ লিমিটেড আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দল আৰু সব আমি কাৰ্যকৰী অটোনমাস কাউন্সিল আৰু দলৰ আলাপ আলোচনা কৰি আজি 4 জনৰ গভৰ্ণৰে আজি নিযুক্তি দিলে এই নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত আজি আমি ডিসি জড়িয়ে অন বিহাফ অফ গভৰ্ণৰ পরে আমার ডিসি মুকুল শইকীয়া ডাঙৰীয়া আজি 4 জনৰ আমাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিল দিব সেইটো মতে মই কৰিম আৰু মই সদায় ৰাইজৰ কাৰণে থিয় হৈছোঁ আৰু এতিয়াও থিয় হৈ থাকিম। মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম। বিশেষকৈ মই মহিলাবিলাকৰ কাৰণে মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৰি যাওঁ। Dipu Pen Digonto Teron Karbi Anglong Live. Nilip constituency angkang arlo longle ki igmati koilamati along kidu degrung aroy along pini anar lo tetet apor men langket hidut ajok lokachar di osomar lapenrat kisungna.
Nilip constituency angkang arlo koilamati araratum kacileng kisungnai laki degrung aroyalong dolong kawe det penta isi kitetan akatoralo bangso aroyalong dolong kawe penajok lahin kidu klim somaratum school kidun katura kacetong nang laki cethan un ipinlo lason thot si pini sitami thangnat arwi kejang awe arni ke suklang apor hut men langroy langket hidut penajok lokacharli osomar atum lapen ratatum hin anat ke parnang jiaphan abidi avedetsi langprong asonsi thekponlong pinpur me bangso degrung arong ratatum kidam kiwang ke joy ke jiaphan pura Karbi Anglong Autonomous Council Congress ke khibom ahut dolong kaselam jiaphan pin khatponlo lapen Alom Khan ahin pensi bangso adolong kikim kirang pangcheng ponlo. Ponta pini arni anta Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Alom Khan aphan dolong kapatang ponjia phan thangnat soda kapin khat pon awi pusi rat pening jepon. Lasi bangso adolong kapatang ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council pen RDP ponra degrung aroyalong dolong patang pon pen radake joylong ponji pusi koilamati arat pen Karbi Anglong life along an birtanang pale. News Report, Karbi Anglong Live. Non malam suapan birta ington pan iksenang. It's me, the Fusset, the represent the run featuring with SC Rocky and Apan Shine Hippie. Music night, it's DJ night. Music night. It's DJ night, yeah, DJ, yeah, it's DJ night, yeah, it's DJ night, music night, DJ, Sami kila may arajay lobong tarita Abipidun bon, chupachadun chipu aning dubinong Laki, dirti aron, birabong odong pene Kikandas lualong Kanon lulon say japarong long Kanon lulon say japarong long SC Rocky Music tino on, rangon to them flow along Birabong odong, pene toka nang rangon Sengbo chiparong, liya joki ang bong Dihin mo api puthot birta arju pantu senang kedam tang jitini phai inquiry pho arni dongkamukam municipal board pen Swachh Bharat mission mate swachhata hi seva pu plastic waste stramdhan amen pen cycling ponhut ke chak tekang alam chak pini DMB pen kachipapleng pon bangso asai kedeng ponhut DMB pen kapangthir asai kedeng ponhut school home tin along satami ke ter ahormu kewar pon jiaphan dustbin kachak pon ateng pen pini dustbin ke ron asai deng pon Pini labang suasai kedeng ponalong Swachh Bharat Mission Officer NCT Project Officer Anuj Bhuyan setame cetong dunsi arona tengpen sai angdeng ke klem pangcheng ponlo DMB pen ke chengsi asai angdeng kedeng pon ke dongkamukam ahabar along atok anu kasaur ahormu kedoan katerek edji mate mithang ataun setame kapaklar ji aphansi labang suasai angdeng klem ponlo pusi DMB Vice Chairman Rensing Timung pen pherangke angno lam thejai pon Rason tak-taksi abang putin setami mithang asai angdeng ceklem pon pemelo pulotangte iprangke wangji arnike dongkamukam ahabar along setami keklar borben kelang alir acham doji puta pachini pon DMB Vice Chairman alam toy pen ajok pini ward number 3 Commissioner Jitu Terang Ali Dengpen Longpo Charlie asai hemalong dustbin pajir pon News Desk Report Karbi Anglong Live Pini sumindar angkang pialong World Tourism Day katalon dun asonsi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department kapatir pialong Karbi Anglong Cyclist Club Karbi Anglong Mountaineering Association lapen jakwe asong tourist NGO atum kachirap chetu pidun pen World Tourism Day talon dun Ada porphai trok apor pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunjin Tiron pen Tourism Department Deputy Director Mirjeng Rong Hangatum Cycle Rally kapang chenglong japhan ingpu pidunsi Karbi Anglong Cyclist Club atum pen cycle kevek pangcheng ponlo laso phit longnit longso kangthu picnic spot along kama atum pen trekking lapen kaprek asai kapaklang padu lason si jakpe asong NGO atum pen setami mohor kilan asai dengpon lapusona porahut Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department Secretary Nirola Pangchupi Secretary CM Taro Secretary Nirupama Timungpi lapen Tourism Department Deputy Director Mirjeng Ronghang atum pen danglok penangan Karbi Anglong Autonomous Council asai khiatum ta chetong dun
Putih dang memang ting wall tourism day tu. So memang long ini tu dak tourism department ke cerap si dunia ni dak song ke thom cetong lo song ke thom pen aku dak department so nang cerap lo cerap pen dunia ni. So konong lo kecing si cycling club Karbiang cycling club pen pedap budget rock apor alang itum dak di pen manjan cycling mek lo asopi thon ini tu Karbiang Monitoring Association pen checking kami itum ceng ikonong lo yang kita sopi nong aku activity di sini nong cuma tunggu itum kami bong lapan ke event bong kita nong aku activity di sini doang kami motor kami meda jauh di cuma sekolah ini bang itum pen poni kita kan dak ini itum long pinsol so pangro pen bang ongke bag doji masih pining bangke itum long pen kai kita itum bori bom ja kaprek itum Karbiang ahin akan perjalanan semua pan kini suponi kesempatan kami atau sai kai itum pon ke pining ini tumbang umat halo je pining bangke hostel long spesial di Common College long cari bang hostel sama atum kaprek adim pen ke bang Karbiang long kang pen ke bang tumhansi specially tumhansi tum pining hangi lo invitation kilo inke di pupen di kontoteron Karbiang long live Pini prime time aberta bangke lepan sikang ton iglo demi thakmi kartom